Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Thanda ukubingelela umphostoli, ngibingelela obaba abafundisi, omama abafundisi, ibandla, Sunday school, mfowethu uShayilo, uJesu Kristu inkosi. Ngizoqala ngokuthi ukusizakala kwami ngakuthola kasiza abantu kuba ngazalelwa inkosi uJesu. Hayi bese kwathi ubaba ayasiyeke lana usefuna la kushaya khona iyalo manje naye keyboard yes. Hayi ngingambuzi futhi ukuthi hawu yini manje sesiyeka la sizakale khona lapho kuzoqhubekani sizakala ngoba ukwazi ukuthi makhona isono sikhumbulayo bese uyafona lapho kumlungisisa umtshela ukuthi nasi isono engisenziwe. Hayi bese siyahamba siyeka baba uMadlala nomama Madlala sifike siyinikele khona sibhabhadiswe kodwa ukubhabhadiswa kwakhona kuhlukile nokwalaba abamsibane ngoba umama okwafanele asivukise izolo wathi angisho nje noma yini into engiyikhumbulayo ibe yodwa nje ngisaphithele ekhanda ukuthi hawu angisazi kwafikani bese ngiyasho ngayo base bangithatha ngifake emanzini ngibhabhadise. Hayi-ke uhambo unyaka bese bathi ubaba ayingeka siyeke futhi lana hawu siyaphuma futhi lana athi hayi ngeke kuzofanele ngithenge imoto sikwazi ukuthi sibuyele basizakala. Hayi-ke kube umzukuzuku ukuthenga imoto ngoba uze wadlula emhlabeni engakayithengi. Hayi-ke bese ngihlala-ke manje ngisazi ukuthi ngizoyaphi-ke manje nakasiza abantu angazi ukuthi sizohamba ngani inkinga ileyo bese ngifonela-ke omunye ubhuti okhona laphayana uSinathi mina ngiyacela ukuza lapho bese-ke sifika ngoLwesihlanu ney'ngane uLwesihlanu ngigqibele isonto. Hayi ngigqilazele nto kodwa nginongiya ngisho ukuthi ayangigqilaza lento nginongiya. Hayi uhamba isikhathi bese ngihlangana nabanye abazalwane bese-ke bengitshela ngoBamtsibande ithi mina ngiyamazi uBamtsibande athi hayi ngizokufaka khona bese mina ngiyamazi ukuthi ngalahlekelwa inamba yakhe. Ngathi ngihleli nje ekhaya umama angisazi ukuthi umama bani waseKhwezini wafaka-ke iy'nkonzo ujwayele ukungena ngo-11 ayayifaka inkonzo bese namhlanje sizokusoka noBamtsibande. Hayi-ke ngibajwayele labajwayele ukubafaka kodwa ngiyamqabuka lo baba athi uzomfaka manje uBamtsibande. Hayi ingihlupheke ukuthi hayi bo bese-ke ngiyalalela hayi akukhulume uBamtsibande akhulume ngithinteke kube buhlungu ngaphakathi enhlizweni yami ngithi hayi ngeke lo baba yini la iphethe ngoba ngizwile ukuthi khona into engithintile kufanele ngiyimikele impilo yami kuyena. Washo ukuthi hayi nganokudideka ngathi ngoba inamba yakhe anginayo nje. Hayi-ke ngabe ngizongayicela kumama uMthetho ngathi mina ngizofonela umama uMthetho eKhwezini bese ngiyayicela inamba. The following ngicathi ngesonto elalilandela futhi athi kuhamba noBamtsibande futhi ngathi hawu Nkosi umuhle nangu lo baba futhi sengimzomuzwa futhi njengoba athi inhliziyo yami ngentshubayela esilethele yona. Hayi ngabe ngisuka-ke kwathi nansi inamba yakhe ngathi hawu Nkosi mkhulu inamba yakhe ngoba bengifuna bengilinde ukuthi ngizothola imali then bese ngiyafona eKhwezini bese ngicela-ke ukuthi ngithole inamba yaBamtsibande. Hayi ayisho aphinda ayisho ngenze sure ukuthi waphinda futhi wayisho hayi ngayikhothi right. Hayi-ke iphumeka inkonzo angazi bese kubulesingaki ngifaka imali-ke kwifoni yami bese ngiyamfonela ubaba. Hayi ngithi hayi baba
intshumayelo yakho ingithintile. Ngisacela ukunikela nje kuwena. Hayi kubaba bese nginikeza wonke ama-details bese-ke kuphela inyanga ngoba nako kumamadlana ngangikade nginikela nje okweshumi nje. Bekukhona nje enhlizweni yami kufanele ngikhiphe nje okweshumi. Sayeka-ke la ngithe sakunikelwa lana. Ngangabuza futhi nami. Ngibona nje izinto ezenzekayo ukuthi hayi ubaba usitekeni kusho ukuthi uphiwe. Hayi-ke ngaqhubeka uJesu Kristu inkosi. Bese-ke ubaba anginikeza ama-details ase-FNB ngiyanikela. Bese ethi u-auntie saqala ukwazana no-auntie bese ethi u-auntie hayi kufanele ukuthi mawuzosondelana ngangolungisa isona athi kufanele ukuthi unikele lana. Ngoba ngithi uyazi ukuthi ngingazinikela kodwa ngisho ngaphakathi. Bese kumina kufanele ngifonele ubaba Mtsibande ngimtshela ukuthi ngeke ngisakwazi ukuthi ngikhiphe imali ngimnikeze yona. Hayi ngimfonele ngimtshela ukuthi hayi baba ngeke ngisakwazi ukuthi ngikhiphe okweshumi. Sengizokhipha la ngekho. Hayi ubaba into angitshela yona nje wathi mangabe wenze show ukuthi awuhlukani nenkosi uJesu. Bebusemningi ubufakazi bami kodwa ngiyabona ukuthi isikhathi Jesu Kristu.